Dua dulu paling. Om Swastiastu semua tahun sarang sami sampun napi gatrani. Semoga sami tetap kita rahayu nggih. Swasti Prapta, selamat datang. Welcome to Mo. Ada siapa nih? Moce channel nggih. Rahajam kenal titiang Madeu Boncel, kasarang niki wonten ponakan, wonten adik nggih. Sane makin titiang sareng ponakan dewa adik-adik yang iki jagi. Dia ini nih. Jangan ini nih. Dia. Ingat. Melajah angke Bali. Bisa mempetekkan bahasa Bali? Bisa. Nah, coba Marika mempetekkan angke Bali uli 1 sampai 10. Coba. Kerasan, Dik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngoren Marika. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayoga 11 sampai 20. 11, 12, 13. Coba. Bisa bisa nih. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, lekutus siang olas. Dua asuh. Mayoga bahasa Bali 18 kuda. Kutus. Kutus. Lanjut jadi coba 21 sampai 25. 21 kuda. Selimun. 21 tuh selikur. Udah? Selikur. Lamun 22 likur. Lamun 23. Nah, coba ulang. 21. Selikur. 22. 2 likur. 23. 3 likur. 24. 4 likur. 25. 6 likur. Adin. 5 likur. Aman 25, len yo sing 5 likur. Aman 25 kudu sama tahun. Pas 25 niko selai. 25 tuh selai. Kita kudu 25. Selai. Pas. Aman 26 ada bin. 6 likur. 27 itu likur. Kutus likur. Siyo Likur. telung Aman 31. Telung dase besi. 32. Telung dase 2. 33. Telung dase telu. 34. Telung dase 4. 35. Telung dase 5. Nah, 35 telung dase 5. Kalau ada masih ane benar patut cara 25 kan 5 likur ane benar selai. Aman 35 tuh pesasur. Coba bilang apa? Sasur. Lanjut nomor 36 din telung dase 6. telung dase petang dase petang dase itu 40. Lanjut ini 41 petang dase telu. Petang dase 4. Petang dase 5. Nah, nih bisa petang dase 5 ada masih. Kalian ada nih patut cara 25 selai 35 pesasur petang dase 5 setimaan. Udah? Setimaan. Yang 50? Yang 50? Sekat. Itu ya 51 pada masih itu sekat besi, sekat 2, sekat 3, sekat 4, sekat 5 dan seterusnya. Mewah selanturipun. 60. 6 dase. Pakai masih 6 dase besi, 6 dase 2. Mewah selanturipun. 70. Hitung dase. Hitung dase. Itu masih hitung dase besi. Hitung dase 2, hitung dase 3, hitung dase 4, hitung dase 5. Nah, hitung dase 5 lah ya dan lian patu aja selai. 25 selai, itu 35 pesasur, 75 45 setiman, 75 kan saya unik. 75 tuh telung
Telung bu. Nah. Kita tinggal tadi. Nah, itu buat 75, telung benar. 75 udah. Telung menang. 80. 80. Putus dasa. Putus dasa. 80. Bahasa baline ulung dasa. Yang 81 ulung dasa. Satu. Ulung dasa usik. Ulung dasa. Ulung dasa. Iwasa lah 2000 dan seterusnya. Nah, 90. Nah, 90 benar, sia dasa. Sia dasa bersih. Dasa dua. Sia dasa Telu. mewah lah 2000 dan seterusnya. Amun 100 bahasa baline Satu. 100. Amun 100 bersih, patut ane mak tinggal tambahin ane mari kan. 100 bersih, 100 dua, 100 telu. Nah, ya ini nawar apa sing nih? Korblah tuh 150 apa 200? 150. 150 pas. Begitu Jani. Lebak, yang namanya lebak kudu. Yang tawang lebak. Lebak tuh yang tak mau dah masuk, sing mau bekal, pasti lebak ya. Terus yang lebak tuh nyebak tuh. Ah, lebak tuh nak makanan khas Ringa Raja. Ah, terus nyobak terus lebak tuh. Aduh. Balik mualibin banyak ke. Lebak tuh kudu. 175 apa 200? 175. 175. Aman 200? Sata. Sata. 250? Sata kelai. Sata seket. Sata keset. Laman 225 mana sata selai. Laman 250? Sata seket. Sata seket. 300? 300? 300. 400? 400. 400. 400? Sa? Pun. Sa? Pun. 400 tuh samas. Udah 400? Sama. Mas. 500. Mang a Terus. Telung dasa. 600. 600. 600 tuh telung a. Terus. Telung a. Terus. Telung a. Telung a. Terus. Telung atus tuh 300. 600 tuh telung a. Terus. Telung a. Terus. Semua tahun penting semua tahun telung a. Terus. Yuk semua tahun saya nonton dulu pitan. Telung a. Terus. Ta. 600 tuh telung a. Ta. 700. Pitung a. Atus. Selamat 700 deh pitung atus. 800. Domas. Domas pas. 900. Siang Siang a. terus. Siang terus. 1000. Siu. 1000 siu pas. 1500. Siu. Satu. Siu. Siu. Siu seket. Siu ratus. Siu ratus. Siu mah. Terus. Tuh. Subok itu ada yang nama sepur ini kudu. Penonton ini kita sepur nih ke kudu. 1 juta. Woi 1 juta nih. Suruh nih sepur. Yuk suruh nih sepur. Mana satu nama? Tan. Jangan gas. Sepetu 1600. Aman di sekolah ada tugas 1600 bahasa balik nih. Napi jawabannya nomor 2000. 2000. Dua. Ase. Dua. 2 kali. 2 kali. 3000. 6 kali. 4000. Petang kali. 5000. 5 kali. 10.000. Dasa kali. Setali tawa sing dengan kena setali kudu 10.000 tuh. 10. 10. Penonton itu napitan. Keren. Lenang ginda setali 10.000 nike a lak se. Ingetan. A lak se. Udah 10.000. Alakse. Mayan 100.000 udah. 100 tali. 100 tali lenang kin 100 tali udah tawa. Nah, apa nama? 100 tali itu a ke A ke Ti. Udah 100 tali? Aketi. Aketi. Pas ya nih. Yuk ya nih. Yang marah kan bahasa Bali ya. Jadi misi bahasa Inggris. Bahasa Inggris nih Pat. Bahasa Bali nih Pat. 5. Bahasa Bali nih Sik. Baik 6. Banyak nih menghitung angon bahasa Bali baru sampai dasa begitu bahasa Inggris yuk bareng-bareng
Sedua telu pat lima enam pitu kuto sia dasa. Jadi bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Semoton sareng sami nika sampun. Yo di tiang sareng adik-adik miwah keponakan di tiang sampun iki melajah angka Bali. Yen angka Bali mupetekan sek 2 3 4 5 6 7 terus yen daso pasti sami apal, pasti sami kariuning. Saking wonten yen 36 75 sasur 35 10 1600 nika pasti akeh sami lali, pasti liun yang sah. Nah, mugi video iki resido malih dicen tapi adanya mangdo semoton sami kuning ken. Terus adik yang misi bahasa Inggris waneng ab jagat saneng makin sampun jadi tapi bahasane ngeranjing revolusi industri 4.0. Kawan 4.0 betul? 4.0 4.0 ya. Teng revolusi industri 4.0 teknologi saya lincah pun kinten kira-kira dados manusia kadar patut mending ring bahasa asing tadi bahasa Inggris sakewanten ya dia saudara sapunika bahasa Bali pinake tetamian dan luhur ini pinake jiwatman budaya Baline patut lestarian. Kan bahasa Baline patut lestarian. Patut tresna. Lah sing bahasa Bali jauh-jauh nih. Lah apa sing? Demen sing bahasa Bali. Teman. Panten bahasa Bali Irago, bahasa daerah Irago, dados bahasa asing ring genah ikune. Setuju tapi kan pasti setuju kan. Ya yang setuju sampunang lek mau bahasa Bali sakewanten sampunang kaler lali melajahin bahasa Bali. Bahasa asing. Contohnya bahasa Inggris. Oh haja, mumpung melajahin angka, janganlah tebak-tebakan. Ani ngisi angka. Tebak-tebakan apa tuh? Ada kode sulima, subeketo, badila besek, dan ke kuda keno. Empat. Empat. Ye. Empat mah. Pele. Diplay. Boleh. Sebenarnya pada sebenarnya tuh nak pertanyaan lo tuh. Namun ada kode sulima, badila besek, mati besek. Ada empat keber, adanya jawabannya telah. Jawaban tuh biasa tuh tuh. Pada peleh nase. Dia pelih adik. Mana apa nih benar jawabannya? Ani benar tuh. Tilah 5. Adi tilah 5. Soalnya badila sing ngisi mimes. Berde, semoton ngang ya asal punika ring video vlog sade makin. Junduk malih ring video vlog selantur nyandeng sarang ponaan-ponaan dewa adik di tiangnya niki. Nggih, suksemo sampun kayun miar sayang atas support sampunang lali subscribe sampun lali ketulin subscribe nggih pinaka support mendukung titiang hari sejeruning makarya konten-konten sekali niki. Nenten lali taler yang unsur pengampura yang nenten liwang kejunduk malih ring video selanturnya nih. Saya makin giring puputang antuk para santri ya bareng-bareng. Oh, Sati oh. Rahajang nyangre bulan bahasa Bali. Bahasa Bali keren. Salam mochi, must be more creative.